Mwaka wa 2020 thutha wa murimo wa COVID-19 gututhuka na kwambiriria gutherema mabũrũri-inĩ matiganĩte, dariri cia murimo wa COVID-19 na murimo wa TB cikionekana kuhanana. Mwaka ucio arwaru weru milioni 10 a TB ni mandikithirio na hari namba ino andu milioni 1.7 magikua. Kuringana na Ministry ya Ugima wa Mwiri, mihang'o ya guthima na kurigita murimu uyu kwa ihinda ria miaka 2 iria king'uki gikoretwo kuo ndikoretwo igitabanio uria kwagirire, uguo kuri na ugwati wa gukorwo Akenya aingi mari na murimu uyu na matiramukira urigiti. Mari na TB muhinde yo ri matihota guthibitari na mathibitari rimwe ni mangiagire dawa na ithimi ingi mekagwo rire maboka makwa magifuatirirwo matanarikia matibabu mao. Riu nundu horo ucio ni tuonire he arwaru ingi makwire na kwina nginya arwaru ingi matigire kumeria dawa ciao cia TB. Dagitari Patrick Kamotha ugite murimo wa asthma onaguo ni wongererekete kuri ciana. Uyu ari ugwati ungiukurire bururi maitho, akiga ministry ni ambiririe campaign ya gwethana na arwaru a murimo wa TB na ciana iria cire na murimo uyu wa asthma. Imeanza kuongezeka na kuna vitu mingi sana zinachangia. Ukiangalia kama pollution, magari ziko mingi, wale wanatumia kuni kupika, wakati wanapika kuna ile moshi inatoka, na watoto sana sana, sababu ukiangalia airways ya watoto ni ndogo kushinda ya mtu kubwa, na sasa wanapata ugonjwa kama asthma. Na tutaendelea kufanya uchunguzi pamoja na other implementing partners tujue hasa idadi ya hii ugonjwa ni watu wangapi wanaathiriwa na hii ugonjwa. Na andu itumatũra-inĩ na nginya thibitarĩ-inĩ mundu wothe urokana any sign and symptom ya murimu wa TB akorwo akithimwo ni ndagitari, sample cigatwarwo rabu niguo mundu agikorwo ena murimu wa TB agakioneka akimenya kahinde yo. Ona thengia ya mukana wa gwikira mask mundu ari muingi-ini kweherio, hari Amoth ni hinyiriirie bata wa Akenya guthie na mbere na gwikira mask niguo gwithema mirimu iria igwatanagio na njira ya mihumo. Raise communication and community engagement to be able to inform Kenyans that the mask does not only protect you against COVID, because the number of COVID cases are down, but for other infectious respiratory pathogens like TB. Kurumirira uguo, ministry ni ruguritie mawatho na mitaratara iria yagirirwo ni kurumirirwo ita njira ya kung'ethanira na murimu wa TB guku bururi-ini. Ngiribotera Kameme TV, Retora Koni Wanjiru wa Forum.